Туғандар мына ушул уй соода болуп атат. Талаш болуп, бул жакта эки жигит, бул жакта эжеке соода кылып талаш болуп атат. Сурап көрөйүкчү. 150 миң, Канча соода болуп атат? Туурасын айтып кой да, элдер көрүп атат. Айтып койчу баасын эми. 120. Уюң бар экен тартып атабыз. Уюң жок болсо тартпайт элек. Элге туура маалымат дегеним да. 120. Сиз канча бердиңиз? Болду, мына буйрусун эки адамга. 120 дейт, 115 берип атат. Достор, ассаламу алейкум. Урматтуу. Кайсы? Биздин каналыбыздын катталуучулары, алыстан, жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 8 июнь 2025 жыл. Жайылы району Кара Балта мал базарынан сиздерге саан уйларды көргөзүп бересизби? Бооз. Баасы канча экен, байке? Баасы. Бооз 8 айда 120 дейт. Текте турат эси. Мына. Сиздер каналды колдоп, тырс лайктардан басып көрүңүздөр. Охо, машалла. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Бул уй сизге карайбы? Кандай порода? Краснопёстрый. Красный пёстрый ушул, Машалла, мына уй. Көрүңүздөр, өтө чоң уй экен. Музоосу мененби? Музоосу ургачы. Ургачы музоосу. Канчанчы музоосу? 4-чү музоосу экен. Уй барго, өтө чоң экен. Тегиз. Канча литр сүтү бар эми байке? 20 литр сүтү бар экен, мына. Желин көрүңүздөр. О, 5 желин го я. 5 үркү бар экен. 4 артында да бар экен. Аралыктарын көрдүңүздөрбү мына? Бул жагында көрсөңүздөр. Эмечи, баасын айтыңыз эми, эң кызыгы. 240 сурап атам. 240 миң сурап атасыз. Красный пёстрый. Түшүп бересизби? Түшүп берем. Балким онлайн алам дегендер болсо номер калтырыңыз. 505 0505 25 88 00. Кайсы Кара Балтадасыз? Кара Балтада экен, мына. Сүт каналдарын көрүңүздөр. Bir sutkada 25 berет дедиңизби? 20 литр сүт берет экен. 20 литр. Мына музоосу чоңоюп калыптыр, Соодаңыз. Дагы бооз ишо. Машалла, мына букадан качыптыр. Дагы бооз экен, мына музоосу. Бул дагы келечекте бир чоң уй болот. Буйруса. Макул, бирөө эле сизге. Бирөө эле. Соодаңызды берсин. Мына ушундай туугандар. Ушундай байкелерден болсо, маалымат берип элдер көрүп атат тиги киши. Мен угуп турам жанында 115ке бербей жаткан. 150 дейт. Ассаламу алейкум аке. Канча ушул? 150? 150 сурап атат. Азыр айтсам, азыр сурайт. 150. Боозбу? Бооз экен. Канчанчысына бооз? Боозду бу. 4-чүсүндө бирок чоң уй экен, Чоң уй экен. Бул да сизге карайбы? Бул дагы бооз экен, Же саан. О саан. Канча баасы? 8 ай бооз экен. 15 литр сүтү бар экен азыр, мына. Баасычы? Бул дагы 150 экен, мына. Көрүңүздөр, достор. Эки башпы? Жакшы. Номер калтырсаңыз болот. 0500 46 58 48, Мына ушул номерлерге байланышыңыздар болот. Анда кеттик алдына карап, туугандар. Навестин астындабыз биз. Ушул жерде көрөлүчү, мояктама уй бар экен. Жакшы. Уй, сиздики? Кимдики? Мына, сурайлычы. Туугандар, уй кимдики? Сиздики кандай? Бул канчаны сурап атасыз? Мына желин, туугандар. Дак сабыз экен бул жел. Канча баасы? Баасы 150. 150. Азыр учурда бооз саан 8 ай бооз. 8 ай бооз. Канчанчысына бооз? Канчанчысына бооз? Канча бооз? 3-чүсүн туйт. 3-чүсүн туйт экен, мына. 150 деди. 150 дедиңизби? 150 деди. Бир эле баш бар, Бул дагыбы? Бул дагы ушул байкем. Мына. Бул саанбы? 20 литр сүтү бар экен, мына. Желиндерин көрүңүздөр. Мына ушул уй. Туга? Жок, номериңи айт, сени тартпайлы. 0702 0702 88 10 81. Мына кыскасы эң мыкты уйлар 150 миңден экен да. Ал жагын сүйлөшө бересиздер. Ушул уй 150 деди. Достор, анда кеттик алдына карап. Туугандар, ушул уйду көрөлүчү. Байкем да көрүп атат го, мына желин кармап. Уй канча экен байке? Ассаламу алейкум. Баасы 115. 115? Сиздики? 115 ekan. To'rt o'tang ishtaymi?
İşte 115. Soda oldu bayke? Soda oldu. Qancha? 105 ya? Ha, yaxshi. Rahmat bayke. Qancha litr sütü var hemen? 10-12 litr sütü var buna. Bazı noktanızları. Tuğanlar kettik anda daha. Şu yerde kızı bolu da toxşaydı şu. Sağap buna. Çıkıvadı. Ne oldu şunda? Belki aldınız mı? Qanchaga ketdi şu? 85'ke. Buna alıngan bağlar 85 bin. 4 öten işteydi. Qancha litr beradi? Qancha litr beradi? Süt. 15 16 17 verin zaten. 10 beradi deniz ya. Bir sağan demez, 2 sağan. Ha, 2 sağanda oldu. Mana. 3 günde 45 litre verdi 3 günde. 3 günde 45 litre beradi. Buyursun. Yaxşı, algan adamga da, satkan adamga da buyursun, he bayke. Mana bazar shunday qiziqdi bo'ladi da. Azirqi baykem satdi. Assalomu alaykum. İşleriniz yaxshimi? Mana ke to'g'andar. Noni ko'raylikmi? Muzolu bu. Bu yerda turadi-ku. Qana. Şu uyda yaxshi ko'rinadi. To'g'an, uy sizniki? Meniki. Qanday bayke? Yaxshi ko'raman. Bazını aytib qo'yingchi. 65. 165 deydi. 7 aylık boz. Hazır sütü var. Hazır var. Qancha beradi hazır? Hazır 7 litre. 7 litre süt beradi ekan. 7 ay boz. Qanchanchısini to'ydi bayke? 5. 5-chisini buyursa to'ydi ekan mana. Artın qarangizlar. Soda bo'ldi-ku bayke bugun? Qanchaga bo'ldi? Arganda ya. Birerler de sizde. Ha, tigi xunajim bal. Ha, buluy. Nomer qaltırsanız bo'ladi. Ayt bereyim ben. Aytsanız bo'ladi. Aytınız. 771 0771 25 25 03 03 70. 70. Qo'lga tiyish qancha bo'lib qoldi baka? Qo'lga tiyishimiz ona qilsa ko'ramiz. Ko'rasiz, siylashasiz. Ana bul var, he? Mana andan keyin bul var ekan, mana. 135 bin. 135 ming so'm. Al, bul hozir boz bu. Birinchi tut, 7 ay boz ekan, mana. 135 ming dedi. Mana jelini qo'yib kelatdir. Çalıp so'rash ko'raverasizlar. Voy ekan. Bul bu. Bul da siznikimi, Jekol? Ha, bul da baykendiki ekan hozir. Artdan ko'rsatay. Bunun ismi bahasini aytib qo'yingizlar. 135 bunlar. Bul da 135. Yaqin boz ekan, he? 8 ay boz mana. 135. Ko'raverasizlar. No birinchi tut ekan. Ha, chalaveringizlar. Yaxshi. Aldınız mı? Ya. Kaça oldu? 90 bolup turmuş. Jetilip ketadi, 90 oldu. Bağlar bu jakta jöndü ekan. Ha bu uy qancha oldu? 110 sürü otası. Bak sütlü uy ekan, he? Mana to'xtab tur. Ko'rsatib qo'yil ko'rarmanlarga. Servis qil jelinderi. Qancha litr sütü var bayke? 15 litr sütü var. Qanchachini tuğdu? 5 ta tuğdu. 5 ta tuğgan ekan-da. Maşallah. Mana shunday. Jeteli. Qancha? 100 ming beryaptir, bermay жатыр. Qanchaga berib berasiz o'shanda? 105 ga olsa beradi ekan mana. Sağ içem deganlar bolsa nomer qoldirib qo'yasizmi? Yo'q, ha? Ma'qul. Nomer qoldirilmaydi ekan. Shunday do'stlar, mana buni ko'raylik. Bu qanchadan bo'lyapti ekan? Qancha ekan? Bahasini ayt. 110. Maşallah. 110. Qanchanchini tuğdu bu? Yaşıl ekan. Ha? 3-chi tut ekan mana. Jelinlerin görünsüzler. Qancha litr sütü var inim? 8-10 litr sütü var, he? Savdo qildi bu bozor? Ha, qildi. Qanchadan qildi? 95 100. 95 100 ga cheyin ko'tardi. 100 ga bir yetkazsin-da buyursa. Ha. Nomerini qoldirib qo'ymaysizmi agar alam deganlar bo'lsa? Bunday lagada tur. Aqlli. Bunday lagat etdi. Maşallah bu uydu qarangizlar, he. O'ta cho'ng uy ekan. Jelini qiziqday bo'ladi. Qancha jelin bu? 3 o'yil ekan bu. Ha, birov ishlaydi ekan-da. 3 jelin ekan. Necha qancha bahasi? Bahasini aytib qo'yamiz. 160 ekan. 3-chi ekan-da. 160 sirodat ekan. Ha, u yoqda bir uy bor ekan bular. Nak, noqtoli uydi, ko'rasiz.
Wa alaykum assalom. İşleriniz yaxşı? Qana uşul uydan. Şivit. Ha, şivit. O menen tartip koyum. Qana torpoq. Ana torpoq. Alavi? Aa. Galishni erkek ekan, e? Erkek torpoq. Mana erkek torpoq. Qanchanchisi torpog'i? Torpoq 3-cü torpoq. 3-chi torpoq ekan mana. Ko'ringizlar. Yelindan ko'rsataylik. Mana 20 gacha süt. 18 litrdan 20 litrgacha süt beradi. 4 o'tang ishtaymi? 4 o'tang ishtaydi ekan mana. Bazını aytib qo'yasiz. Bası 150. 150 ming, e? Biraz kemi var. Kemi var. Bu erkek. Ova, torpoq erkek ekan. Bu bo'z bo'ldi bo'lalakmi? Qachdi? Qachalik ekan, e? Torpoq tug'anlar 12. Aa, жаңылы 12 yillar bo'ldi tug'ilganlar. Mana. Nomer qoldirib qo'yamiz. 706 Alam deganlar bo'lsa, 706 57 57 67 67 29. 29. Qaysi rayonda olasiz? Shu yerdalar? Qaralta. Qaravotda Poltavka. Poltavkada, Poltavkada bo'ladi ekan mana bir tug'animiz. Chalib ko'rsangizlar bo'ladi. Gelinlar yumshoqmi? Yumshoq, ha? Mana bir o'yla sizda. Bir öyle. Bo'ldi, ha. Yaxshi. Mo'g'u birinchi tut qancha ekan? Ya bayka. Qancha birinchi tut? Birinchi tut bu Hı. 120. 120 erkek mi torpog'i? Erkek. Mana erkek. Buqa dengizchi. 120. Abuqa. Mana. Bu qancha litr sut beradi? 5'ten 10 beradi. 5 dan 10 beradi, yaxshi. Birinchi tut. Oo. Mana to'ppa to'g'ri aytasiz. Birinchi tut mana. Qanchaga berib edingiz bugun? Savdo. Bana 100'ge vermeyeceğim. Erta menen 115 ga berbegim. Ha, ertang menen. Ertang menenki bozor ertang menenda. 100 verdim. Hozir 100 berdingiz siz. 100 berib o'tir. 100 berib atasiz. Berib jatdir, ha? Mayli, savdongizlarni bersin ham. Tug'anda ko'raverasizlar. Qaysini? 100. Tartsa tartamiz. Qana? Qaysi? Bu. Qancha buni? 125. 125. Mana 125. 12 litr, 13 litr sütü var. Torpaq var mı yo'q bu? Muzos. Ha, bu muzos urg'ach ekan, e? Qancha? Bir ay bo'ldi. Qanchani tug'di bu? Qartaq emasmi? Qarta emas. Qancha? 3 de? 3. 3-chi tug'di mana. Mana. Nomerini ayt. 0505 624 488. Qaraltada olasizmi? Bo'ldi. Ha, Alekseyevkada. Yaxshi, do'g'andar. Men uylarni ko'raychi, men uylarni chaqishgan o'ta. Kimniki ekan? Yo'qda esi yo'q ekan. Ha, yigit, uylar kimniki? Yo'q ekan esi. Hozir moyoqda bir ikki uy bor ekan, bo'z. Shuni ko'rsatib qo'ying, do'g'andar. Hozir kelaman. Mana kim moyoqda. Assalomu alaykum. Qandaysiz? İşleriniz yaxshimi? Bu bo'zmi? Yo'q, birinchi mal bo'ldi tug'anlar. Ha, tug'anini bu qanday paroda? Alatovskiy. Alato? Gereford desing? Yo'q, Alatovskiy. Alato bu. Mo'chu? Angus. Ha, bu Angus. Bunun Gereford, Alato degan bunday bo'ladi-da. Qancha so'rayapsiz mayli? 200? Qancha litr sütü var endi? 10 litr sütü var ekan. Muzosi yo'q bu. Muzosi yo'q ekan biroq. Angusga qancha so'rayapsiz? Bunlar 200 e? Bu tug'anmi? Ya bo'z bu. Tug'ani? Qisir ekotdan qisir. Ekotan qisir. Nomerini qaltirasizmi? Ayt. 708 106 552. Mana shu nomerlarga baylansangizlar bo'ladi. 200 mingdan so'rayotadi. Qaravoltada olasizda? Qaravoltada bo'ladi. Mana. Gereford desam Alato dedimi? Oy piklarni qaltiringizlar. Esi biletsiz. Mana shunday bo'ldi. Andan keyin u uyda tartib qo'y dedi bayka. Ko'rib qo'yilib to'qol. Bayka, assalomu alaykum bayka. Qandaysiz? Mana ki. Qancha abosi? 150. 150. Qanchani tug'di? 5-6. 5-6 tug'ani? Qancha litr sütü var? Tug'anda hozir kuchida 4,5 litr. 4,5 litr sütü var. Ha, mana. Жаңы tug'anda? Yaxshi, ha. Hozir quchurda. Ichidan bo'zda 7 ay. Ha, bo'ldi. 7 ay bo'z ekan. Hozir 4,5 litr sütü var ekan. 7 ay bo'z. Жаңы tug'anda qancha beradi? Жаңы tug'anda 21 beradi. 20-21 litr beradi ekan. Yaxshi, to'qol ekan, ha, mana bunday. Sütü qo'yu. Nomer qaltirsangizlarda bo'ladi agar onlayn satam desangizda. 140. Tak, Hozir akanchalik berib olib ketaveringlar. ha, bu yerdan, ha, maylingiz. Savdongizlarni bersin. Shunday bo'ldi. Qaysi kanalda? Don xabar degan. Na, tug'anda qo'ldan kelishcha ko'rgazib berdik. Shu bilan videoni oyoqlaymiz. Reklama uchun nomerlarimiz bor. 707 388 350 degan. Satam deganlar bo'lsa, mal bizning kanal orqali chalsangizlar bo'ladi.